ଜିନିଷ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସମୀକରଣ କଥା। ବିଜେଡି ଥିଲା, ବିଜେପି ଆସିଲା। ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁକରି ୱିଦାଉଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆସୋସିଏସନ ଚାଲିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଜଣେ ଜାଣୁଆ ନେତା, ଆମେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଟବଲର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ତ ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ହେବ ସେତେବେଳେ ବସିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କେମିତି ହେବ, ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କେମିତି ଆଉ ଆମର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା। मैं पहले अपना धन्यवाद और कृतज्ञता अर्पण करता हूं उड़ीसा के खेल जगत के सभी डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, उड़ीसा फुटबॉल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जिन्होंने मुझे इस उड़ीसा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। निश्चित रूप से हम उड़ीसा फुटबॉल की प्लेयर्स और उड़ीसा फुटबॉल को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले, यहाँ पे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बने और आगे अच्छे प्लेयर निकले, इसके लिए सभी काम करने के प्रयास करेंगे। और बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता हैं, सबको अनुभव को पाथेय करते हुए आगे इसमें काम करेंगे।